Coker, cucu keren. Oh besok ini Tio ipar-ipar udah datang kan? Iya kak Dek Teo. Yang mau datang kah? Datang kemana? Dari Ambon. Oh, dia mau bantu sini. Ya, bata manghamka dong. Aseng. Hamka dong jadi orang-orang Ambon sudah Hamka ya. Mau menikah sejamnya. Sudah mati kita deh.
Katong di Sorong nih kakak. Kakak Buyar Armat. Buyar Armat. Assalamualaikum, selamat sore.